Nyuma ya Weru TV na Weru FM kumurika mathina janja ijiri kuma bori iria iri ukiene bonene imwe iri na mwekuru wa miaka 80 na atigi na tujuju mugwanja na nja ingi mwana wa miaka 16 agitigana na cukuru kenda kumenyera na bangi na ndi utethio ni bubakinyirite bubu bwizite nyuma ya tongeria ba matura ntere ubatongeretwe ni MC wa ward ya Rwirirwa Rera Felix Kithenji kuriungira nja iji gikundi kingi kie umenyeri bwana kuma kanisene Catholic Diocese ya Meru nithiritwe gita mwankanja ya pamwari ujonge na kubatethereria na into mwanya mwanya ta irio mawira kirigia katwe chionkuruki. Nyuma ya Weru TV na Weru FM kumurika rogono romwe kuri umwe ntore yakithima gya ntunjara uria mwari wawa matukire na kumutigira twana tunini mugwanja ni bakarukie mwari wakwa antiere kendi antiere twana twena miaka kama kana mieri ina antiera na mugwanja na nende mwaka thaini antu bantura ibo bandu machebia kuria winte na kireke guru manje odi mwane antu bantwirie na ndi nja ije neonete kaweru mbere ya gikurungu na arantu bawendi wega baringithitwe na ukinya nja ije bare na kitheti ginto kathumba pe gitumi umwe na irio na MC wandi uyo Felix Kithenji nto aiketio utethio bwawe nja ije na kinya gwika wira ne bakubangania na akari wa mwana mwiriga wa kirantindire nyomba yenjaga nontu bwa thina ira chigi family ije tugaga tuije twina chairman wetu wa mwiriga kana ontura ije nontu bakuja gutegera family ije tugaga tuije na chairman nikienda tukibaratara kinya into bika ibya korea na kintu kingi itukubangania chairman na mubango jura tukagwatana na community nikienda at least tumba kinya kuthithia kanyomba gaka tumba kubakira kanyomba gakega na mantu jangi jara tukomba gupromote na jo family ije batwikira tukuretete muno tukujite twibera turi amuna bo tubareterete into bya korea at least bisukuma tukuinkai nontu tukona family na kiao muno. Luka Makathimo ni mukarigito wa mwiriga jwa kithima kirithiria na mbondi ya skuru ira na bamwe banja iji bathomaira mberema kan congratulate wa MCA nontu bakuigwa mbu yetu ya gutwonera family iji mbethandi chairman wa Ribui primary school chairman wa BUM na rira ndejire skuru eu ndethire situation ya na bana nontu bathomaga Ribui ndethira baina school fees nene muno na itwakarire ndi twi BUM na itwombere ku waive school fees yao yonthe na twaria na end teacher tuga bakagagua kairi bendere na kuthoma ona ri ba wiviritwe inya school fees iba kwenda mantu maingi muno nontu nya rutero rwa feeding iba kwenda mantu ja school uniforms iba kwenda mantu maingi muno ja ku upkeep ukeja kwithira kuri na mtu umba kwija akeje nyaka jukinya kana kamwe ungi kangi nontu ana baba ibo the next community yetu area i future community kwa mtu akajukua mo ana baba kwamba kuthoma bakomba kuona ngugi ingwitikia solution yo tugutethia nontu bakethira bagitethagia inya family yao utethio bungi uja bubu na buni burete ni gikundi kia umenyeriana kia Catholic Diocese ya Meru kijekana jariga for children bara baringithitwe na kuthithithia riu kiao na kwanguria mwekuru uju kathanguri itho naro turaigirwe na tuona na aria ge social media naro atukwijite kuona buruburu kiri mabwa mantu na tujethira na ndi batu twichoka obisine tukarenthe naro tumuretere bya kora bya ntukwijiri thatu kiumia kimwe katuchoke na ndi obisine twite tukarenthe tukona thina ni nyingi tutegere ana baba be skuru uniform tuonetha tukabatumira uniform bonde no tuibetere skuru na ndi na tutito basumbura classine lakini na ndi tukumenya skuru ina na yana baba tujarega for children twachoka obisine yetu tukarenthe na tutetera njejo tukendera kwija twibategaira ni ara mwekuru uju omwe na aturi basokete nkatho kiri antu baba wendi wega na ara batumbite kwitha kugwiro kwao nontu bakinana barabe ya ba wero na kuma kanisa ya Katholiki
nibo bwega nonto baganise we batire nonto bakweya kinabo kontegera ora barathikiririe kubarone kina TV-ini ibu bwega nonto boturikana na nkuba ya kinya kibagwe bukathithia mantu ya manena bukathari munyanja cienu na ngwine cio ndira buritaga ibu bwa kithinji bwa mono nonto boturetera ageni ibara yite kinya goro na inya naru bakweya nonto bocia na kwao Nkiripotra Weru TV kuma kithima gia ntunjera riri rwarira gisone kia bore mbita mawira kedi gia